karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi habereye amahano akomeye cyane ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko wari ufite umuryango w'abana 4 nawe wa gatanu n'umugore wa gatandatu yaje gusangwa mu mugozi yitabye Imana, dore yuko uyu mugabo yaba yishwe akaza akamanikwa hano mu mugozi. Urupfu rw'uno mugabo rwarijije benshi, abandi batangira kwifata ku munwa, dore yuko abenshi bakeka yuko ari umugore we waba wamwishe akamumanika mu mugozi, dore yuko yari yikingiranye mu cyumba ndetse umugore akavuza induru, abaturage bagatabara bagasanga ni umugabo wiyahuye wiziritse umugozi mu izosi. Asigaye yanditse urwandiko avuga yuko arambiwe isi no gusuzugurwa. Rero uyu mugabo aherutse kujya kwiba kwa nyirabukwe, araza gufatwa, ndetse kwiba kwa nyirabukwe baza kumushyira ku karubanda baramutangaza. Icyo gisebo cyo kwiba kwa nyirabukwe dore ko yari yahibye ihene, nicyo rero yazize bituma yiyahura. Rero mu rwandiko yanditse avuga yuko arambiwe isi ndetse agasuzuguro kagiye kuzamuta ku gasi, bituma rero yiyahura. Uru rupapuro nirwo yasize. Umugore yasobanuye uko byagenze. Hari ku itariki zisanga 23 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 nibwo uyu mugabo yagiye kwiba ihene. Baza kumufata, yemera yuko azanayishyura kuko iyo hene yarayibye arayica, inyama arazigurisha. Yemera yuko azayishyura. Rero nyirabukwe ahora ajya kumurega kugira ngo yishyure iyi hene. Uyu munsi ku itariki zisanga 25 nibwo yaje kwita mu kagozi ahita yitaba Imana. Rero bino byatumye benshi bavuga yuko uyu mugabo niwe wizize nimba yiyahuye. Avuga yuko umuntu wiyahuye ataririrwa, uwiyishe ntago aririrwa. Nibwo inzego z'ubuyobozi zageraga hano n'imodoka ishinzwe gutwara imirambo, nibwo yageraga hano, uyu mugabo ahita ajyanwa gusuzumwa kugira ngo barebe nimba koko umugozi ari we wamwishe cyangwa yaba yishwe, akaza akamanikwa hano. Ubwo umugore we niwe wakekwa yuko yaba yamwishe kugira ngo amanikwe hano, dore ko n'umukono abaturage bavuze ko uyu mukono atari uw'uyu mugabo, ahubwo ushobora gusanga ari umuntu wamwishe akanika uyu mukono. Bivuze ngo uyu mugore ashobora kuba yafatanyije n'undi muntu kugira ngo bice uyu mugabo. Rero uyu mugabo bamujyanye kumusuzuma kugira ngo barebe nimba yishwe n'uno mugozi. Uyu mugore nawe ajyanwa gukorwaho iperereza kugira ngo barebe nimba atari waba wiciye umugabo we akandika bino, yitwaje yuko yigize kwiba ihene kwa nyirabukwe ndetse igisebo kikaba cyinshi, bakamusaba kuyishyura. Kugeza amagingo anga akaba atari bwayishyure. Rero uyu mugore akaba yari yifatiye umwanzuro wo kubisoza. Bivuze ngo icyane kimuhama araza gukatirwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Bano bana baraza kurerwa n'abandi. Bivuze ngo rero ibi byareshije benshi, abandi batangira kwifata ku munwa. Polisi ikorera mu ntara y'Amajyepfo ivuga yuko umuntu wese ugerageje kwiyahura napfe ari icyaha gihanwa n'amategeko. Iyo wiyahuye n'upfe hari itegeko riguhana. Buriya ubuzima ntago ari ubwawe, ubuzima ni ubwa leta. Bivuze ngo ntago wowe ubwawe ari wowe, ahubwo wowe uri umuturage wa leta, kubera ko impamvu iyo upfuye igihugu kiba gihombye ibintu byinshi cyane. Imisoro watangaga, umusanzu watangaga, umuganda wakoraga. Bivuze ngo rero iyo upfuye uba uhombeje igihugu. Rero ugerageje kwiyahura n'upfe, bivuze ngo urahanwa bikomeye cyane. Hari itegeko riba riri buguha, bivuze ngo hari itegeko rikugonga. Bityo rero kwiyahura ni icyaha gihanwa n'amategeko. Bivuze ngo ujye ukora rino kosa uzi yuko kwiyahura ari icyaha gihanwa n'amategeko. Nugira umwaka ukiyahura n'upfe uzahanwa, ukurikiranweho, utabwe muri yombi. Hari igihano gihari kigutegereje. Bino rero byatumye abaturage bavuga yuko uyu mugabo ashobora kuba yishwe n'umugore we akamanikwa hano mu nzu, uyu mugore akandikaho bino kugira ngo bigaragare yuko uyu mugabo yaba yiyahuye, kubera ko ngo ntago bari bamaze igihe babanye neza, dore ko bapfaga n'imitungo, bagiranaga amakimbirane ashingiye ku mitungo. Ubwo umugabo yajyaga kugurisha ishyamba ryiwe, umugore akabyanga namusinyire bikarangira bipfuye, ndetse uyu mugore akabuza umugabo kugurisha, ndetse bakarara batongana banarwana, bakarara bateza n'umutekano muke. Bivuze ngo rero aya makimbirane yabo ashingiye ku mitungo. Abaturage cyangwa abaturanyi be bagakeka yuko uyu mugore ashobora kuba yamwishe, yarangiza akamumanika mu mugozi agasibanganya ibimenyetso. Uyu mugore rero yatawe muri yombi akurikiranwe icyaha cyo kuba yishe umugabo we, ariko iki cyaha ntabwo kiramuhama koko uyu
mugabo yajyanwe ku bitaro kugira ngo bamupime barebe nimba yishwe n'umugozi, yaba yishwe no kwiyahura. Bivuze ngo nibasanga yishwe no kwiyahura uyu mugore araza kurekurwa, nibasanga uyu mugore yishwe akamanikwa mu mugozi kugira ngo basibanganye ibimenyetso, uyu mugore araza gukatirwa igifungo cya burundu cyo kwica umugabo we ku bushake kandi yanabigambiriye. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Niba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turabakunda cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze. Njye nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Imana ibarinde, amakuru nakagaruka.